rwose ariko bimeze no mu mutwe sukizeyo none sugiye batabanje kugugira icara tugiye kugushimangira rwose reka tugukose ni hano ibumoso neza kugiye okay yes neza ko umuteye harimo igifuniko cy'ubururu kudakizaho agashinge ubanza kwaza ugashiraho shimangira gisoposopa baraho gusa mubeshanga uyu umuntu bamaze kumukingira ngo ibintu byose biragarara no namaze kumuboostinga uyu nguyu ni iminota mike ubundi ugasubira mu kazi kawe turi kuwa gatanu tariki 17 z'ukwa gatatu 2022 uyu munsi twatumye igisupusupu murakaza neza kuri Nandi Media. Uyu wa gatanu wa buri cyumweru ziba ari isaha z'isaha 4:30 kugera isaa 6:30 z'ijoro dukurikiye Friday Flight. Uyu wa gatanu Anita Pendo ntabwo yabonetse, murabizi bafite ibiraka byinshi bitandukanye. Uyu munsi Bisoso na Gitego bakoze bonyine, umutumirwa ari igisupusupu. Benshi bibaza aho aherereye, bibaza aho yaburiye. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu abura cyangwa se ataboneka, ariko byose biterwa no gutegura k'umuntu cyangwa se k'umuhanzi. Mu mwambaro w'abaganga niwo Gitego na Bisoso baje bambaye, bagaragaza nk'abantu bari gutera cyangwa se nk'abo mumenyereye bari gukingira abantu ibijyanye na covid. Muri no minsi dusa nkaho tubona kuri gukendera. Ni imyaka 2 itambutse benshi bibaza se iyi covid izavaho cyangwa se izagenda, ariko uko biri ubu ngubu hari icyizere cy'uko ibijyanye na guma mu rugo bitazongera kubaho. Iyi ni Nandi Media, ibi ni ibyo tuba twabakurikiraniye bitandukanye biba byanyuze muri Friday Flight ya buri wa gatanu ica kuri RBA. Ni benshi mukunda kino kiganiro, ni benshi muba mutaramye mugikurikiye aho muba muri mu ngo iwanyu batagiye mu tubari. Iyi ni Nandi Media, nimba bakunze ibyo dukora ntibibagirwe kuri subscribe.